što je danas bila tema jeste svakako analiza političke situacije u državi i ne samo u državi, nego i u regionu, i u Evropu, svetu. Imali smo široku diskusiju po raznim pitanjima ili različitim oblastima vezano za sve ono što nam se dešava i u otadžbini, ali i velikim geopolitičkim promenama i situaciji na Kosovu i Metohiji, posebno situaciji u regionu. Doneli apsolutno jednoglasnu odluku da Srpska napredna stranka daje nepodeljenu podršku Srpskoj listi na izborima u pokrajini, na izborima na Kosovu i Metohiji, kao autentičnom izvornom predstavniku političkih i nacionalnih interesa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. I pozivamo sve Srbe na Kosovu i Metohiji da glasaju za Srpsku listu, jer mislimo da izborom te liste, odnosno njihovih poslanika, štitimo i čuvamo i srpski narod na Kosovu i Metohiji, a rekao bi čuvamo i Srbiju na Kosovu i Metohiji. I doneli smo jednoglasnu odluku da Srpska napredna stranka podržava ideju, inicijativu za formiranje pokreta, da li će se zvati pokret za narod i državu, pokret za Srbiju, kako god. Onaj pokret koji je bio najavljivan i prethodne i one tamo 2023. godine kao inicijativa, kao ideja, sazreli su politički uslovi i ja verujem da sa skupom u Jagodini 24. januara krećemo u taj proces i očekujemo da taj pokret bude ne samo stranački, naravno bit će i stranaka. Mi smo kao SNS doneli odluku da budemo deo tog pokreta, na drugim strankama je da se izjasne i opredele, ali očekujemo da je veliki broj nevladinih organizacija, udruženja građana, pokreta, individualaca, pojedinaca, intelektualaca, profesora, umetnika, sportista, radnika, paora, svih onih koji dišu za slobodu i nezavisnu Srbiju, svi koji veruju da Srbija treba da sedi na svojoj stolici, a ne na tuđim stolicama, svi oni koji veruju da Srbija treba da vodi računa o svojim državnim, nacionalnim i narodnim interesima, svi oni koji ne žele da Srbija radi po diktatu ili nalogu iz neke druge države ili da imamo vladu i predsjednika koji rade na daljinski upravljač iz neke ambasade, svi oni koji poštuju druge države i druge narode, ali pre svega vole, cene, žive i rade, politički se bore za svoju državu. Svi oni su dobrodošli i verujemo jedan masovni pokret koji će biti prvi na liniji odbrane suverene, slobodne i nezavisne Srbije i koji će se boriti za političku podršku naših građana, odnosno našeg naroda. Naravno, dotakli smo se i aktualne političke situacije i doneli odluku da Srpska napredna stranka jedino prizna izbornu volju građana, odnosno se vlast menja samo na izborima. Srpska napredna stranka nikada i ni po ko cene neće podržati bilo kakvu prelaznu tehničku vladu, nikada nećemo podržati bilo kakvu vladu koja nije odraz izborne volje građana. I pružit ćemo politički otpor urušavanju naše države, urušavanju institucije u smislu našeg rada u skupštinama, parlamentima, od državnog, pokrajinskog, lokalnog nivoa, naravno našim izjavama, saopštenjima, razgovoru sa građanima, sve ono što jeste deo rada bilo koje ili svake političke stranke, time i Srpske napredne stranke. Za nas je jedino relevantna izborna volja građana, odnosno volja građana koja se iskazuje na izborima. Kada građani izaberu nekoga da vodi državu, za nas je to sveto slovo i to se ne dovodi ni po kom osnovu u pitanje i tako će biti. A nasilno rušenje institucija je apsolutno neprihvatljivo i poseban odijum je stvorilo ono što se dešava u školama, ispričavanje đaka koji hoće da idu na nastavu i roditelja koji žele da njihova deca idu na nastavu, progonu, verbalnim, a ponekad, nažalost, i fizičkim napadima.
To nikad nije bilo i zato i moj apel i kao predsjednika najveće stranke u Srbiji, kao predsjednika vlade, da svi spuste strasti što se tiče škola. Škole nisu mesto za politiku, svako ima pravo na svoje mišljenje, svako ima pravo na politički aktivizam, svako ima pravo podržava onoga koga smatra treba da podrži i da bude uz njega. Nemojte decu uvlačiti u političke sukobe. Nemojte to raditi, to se nikada nije radilo. Bilo je raznih perioda u našoj istoriji, raznih teških izazovnih trenutaka, raznih promena. Mi smo šampioni u promenama šta smo preživjeli za jedan vek. I državnih i društvenih oblika uređenja, nemojte da decu uvlačimo u sukobe. To nikada nije bilo da bi postigli neki politički cilj. Škole su mesto i moraju biti van politike. Profesori i nastavnici imaju pravo na svoje političke stavove, ali ne u školi. Roditelji imaju pravo da podržavaju neku političku opciju, da podržavaju ljude koje smatraju treba podrže, ali pustite đake da idu u školu, pustite roditelje da dovode decu u školu, to je nešto najpristojnije i najelementarnije što mora se omogući i dozvoli, čak je neverovatno da uopšte o tome i pričamo. I nikakve veze nema sa nesrećom koja nam se desila 1. novembra 2024. godine. Nikakve veze. Škole apsolutno nikakve veze nemaju s tim što se desilo. Pustite đake da uče, da odrastaju, da se druže, pustite profesore i nastavnike da drže svoju nastavu. To je najmanje što im dugujemo, pre svega deci što dugujemo. Još jednom, hvala svima što ste sačekali. Sednica je nešto duže trajala, možda nego što su bilo predviđeni, ali što pokazuje da je bilo dobra i sadržana diskusija. Izvolite, par pitanja. Izvolite. Kristina Đoković, Newsmax, Balkans televizija, najavljivali ste da će se voditi borba protiv korupcije i da će biti onih funkcionera koji će biti na neki način i sankcionisani zbog toga. Da li je o tome bilo reči na glavnom odboru? Pa to nije tema za političku stranku, to je tema za državne organe. Mi nismo ni policija, ni tužilaštvo. Oni treba to da rade, ali smo razgovarali o ponašanju i postupanju pojedinaca u okviru SNS-a. I naravno da je to tema koja će uvek biti prisutna i uvek imate negde dozu zadovoljstva sa radom nekog čoveka ili nekih ljudi, nekada i dozu razočarenja, nezadovoljavanja onoga što jesu ciljevi i program naše stranke i pre svega sigurno i ispunjavanje odgovornosti i obaveze prema građanima. Tako da mi imamo nešto drugačiji pristup kada govorimo o odgovornosti, mi govorimo o političkoj odgovornosti prema građanima, prema biračima i naravno odgovornosti prema stranci koja je neko kandidovala ili predlagala da na neku listu ili na neku poziciju. A borba protiv korupcije, verujem koja treba da nove obrise ili da dobije novi intenzitet, zamah, će biti vrlo brzo vidljiva za sve građane Srbije. Pomenuli ste da ste razgovarali upravo o tome, da kažem, protestu i štrajku u školama i o tome kako ćete se boriti, a i predsjednik Vučić je iz Davosa rekao da će snositi posljedice onih koji neće da održavaju nastavu i kako je rekao, te posljedice dolaze. Kakve su te posljedice? Da kažem, mi nismo pričali o političkoj borbi u školama, nego su ljudi, svi koji su govorili, podelili svoj utisak da je to nečuveno. Nije zaključak stranke da se bori u školama, tamo nije mesto političkoj stranci, nego su svi ljudi imali prosto potrebu da kažu da ne mogu da gledaju te scene da nekom je zabranjeno da dovede dete u školu. Ili da uđe 2 đaka da trpe torturu zato što su ušli u učenicu. To je stvarno neverovatna scena, neverovatna stvar. Samo nemoj da mi priča neko da to ima veze sa tragedijom i nesrećom koju smo preživeli. Ili zašto neko želi promenu u državi. Pa želite promenu u državi time što zabranjujete đaku da uči. Pa baš je to dobra promena. Ili još licemernije saopštenje. Zato što je narušen ugled prosvete. Stvarno, da kako vraćate ugled prosvete tako što zabranjujete đacima da idu u školu ili što zabranjujete onom profesoru koji želi da predaje. Ili što ne date prosvetnom inspektoru fizički da uđe u zgradu škole.
A to je put za vraćanje ugleda škole. Ja ne želim da budem nikada deo tog vraćanja ugleda škola. Zaista je to skandalozno uopšte da neko sme da pomisli, a kamoli da izgovori. Tako da mi nismo ulazili u taj deo, nego smo jasno rekli da je najmanje što moraju sve političke stranke i svi akteri na političkom životu Srbije da omoguće da sklone politiku iz škole. A što se tiče stanja u školama, danas je bolje nego što je juče bilo, mnogo veći broj škola je radio, odnosno manje škola je bio u nezakonitom blokadi. Prosvetna inspekcija će da radi svoj posao, ali ja mislim da to ne sme da bude inkvizicija i lov na veštice. Država mora da da šansu svima da se vrate u sistem, da stvari funkcionišu kako treba. Pre svega da zamolim naše građane, roditelje da se ne svađaju međusobno, da nam ne dele niko decu. Mislim da dugujemo to svi deci. Bez obzira na različite političke stavove, pripadnost nekoj stranci ili ne, zadovoljstvo sa stanjem u državi i društvu ili ne. Nemojte decu da uvlačimo to, zaista im to u najmanju ruku dugujemo. Najmanju ruku dugujemo. A svi pričamo o budućnosti naše države i o budućnosti deca. Tako da, verujem da ćemo stvari dovoditi u pravom smeru i postavljati onako stvari kako trebaju. Neće biti nikakvog lova na one koji, ne znam, misle da su žrtve, samo da sistem obrazovanja funkcioniše normalno, to je zadatak države i tako će biti. Tako će biti. Dali smo dovoljno vremena i prostora da se svi vrate u školske klupe, da nastavi se školska godina, produžen rok za zaključenje ocene iz prvog polugodišta i da može školska godina da krene dalje. Posebno je to nedopustivo u osnovnim školama. U svim školama je nedopustivo, ali posebno u osnovnim školama gde je nastava obavezna, odnosno osnovno školstvo obrazovanje je obavezno. Škole moraju biti van politike, van prepucavanja, van različitih stavova profesora, roditelja, političara, kako god. To nije mesto za politiku. I zahvalan sam pre svega svima koji su dovodili decu. Mnogo sam ponosan na one đake koji su i pored obstrukcija ulazili u svoje učionice. To su hrabri mladi ljudi, mali ljudi. To su hrabri ljudi. Možda i nesvesni svega onoga što im se dešava. Oni su nas učili kako treba se ponašati dostojanstveno i kada su okolnosti veoma, veoma izazovne i složene. Hvala roditeljima svima koji su ohrabrili svoju decu, vodili svoju decu u škole. Nažalost, živimo u vremenima da moramo podrazumevajuće stvari da ističemo, ali dobro, verujem da će te stvari doći na svoje mesto i hvala svim učiteljima, nastavnicima, profesorima koji rade svoj posao, direktorima koji rade svoj posao i pozivam sve da se vrate u školske klupe, da se vrati nastava. Škole nisu mesto za politiku. A država će da radi svoj posao. Dobar dan, Ivana Šanjević-Fonet. Da li je na sednici glavnog odbora bilo reči o transparentima koji su se danas pojavili ovde nadležnicima u Beogradu, a sa znakom koji je juče prvi na Instagramu, čini mi se, objavio vaš funkcioner iz Kraljeva? Hvala. Ne, nije bilo reči ni jednom transparentu, ni grafitu, bilo kakve sadržine, prosto to nije bila tema. Nisam mnogo srećan to što sam video, ali kako vam rekao, verovatno je jedna reakcija vuče na drugu. Ja bih mnogo više volio da vidim naše zastave, naš grb i naše tradicionalne obeležje nego bilo koji prst ili šaku, ruku u nekim bojama. Ali dobro. Nije bila tema svakako za nas. Još jedno pitanje. Ako nema, hvala lepo. Hvala svima.